In die Bybelse kultuur, broers en susters, was as 'n teken van hartseer, van pyn, van lyding, maar ook 'n teken van skulderkenning. En wanneer mense as oor hulle koppe gestrooi het, was dit om te bewys dat hulle diep hartseer is, diep ontsteld is oor iets wat met hulle gebeur het, of wat ook al in die gemeenskap van hulle gebeur het. En in baie gevalle was dit 'n manier om vir hulle te wenselwig met iemand anders se pyn. Isaiah 61 verse 3 paints a beautiful picture of what Christ can do for the mourning people of Israel and for us hurting today. When we examine the verse, we learn that Christ is the joy giver. He gives us joy that extends beyond the surface. Christ releases us from the bondage that sorrow brings. En ek weet ons pyn, ons hartseer kan vir ons versla laat voel, kan vir ons voel dat niks meer sin maak nie, dat ons niks meer het nie, want alles in ons beteken niks meer nie. En wanneer ons onsself ten volle aan die Here oorgee, verander ons uitkyk op die lewe, want ons hartseer verander. Partykeer bly ons nog steeds in dieselfde situasie, maar ons kyk deur 'n ander glas na die lewe. It is possible to live while the storm rages, but God remains the calm in the storm. He gives us a source of joy to get us through everything we go through in this life, contributes to the end when we spend eternity in heaven. The phrase in Isaiah 61 verse 3 makes the meaning of this verse even more powerful when Isaiah writes the words beauty for ashes. And this is the theme that I am talking under, beauty for ashes. He uses Hebrew language that cannot be translated in English, and the Hebrew word for beauty used here refers to a headdress, a turban or tiara. And God is stating to us that He is wiping out the ashes upon our head and replacing it with a beautiful headdress. God sê vir ons, hy vee die as op ons voorkop af en hy vervang dit met iets mooi, met 'n pragtige kroon. Jesaja sê ook vir ons dat God sy mense salf met olie. En daai tyd was dit praktyk om mense te salf vir iets belangrik. So word konings gesalf om te bewys dat hulle uitgekies is deur God. So word 'n priester gesalf om te wys dat hy uitgekies is deur God. En so word mense gesalf om hulle toe te wy aan die Here. En God sê, ek gaan my mense aantrek met klere van lof en prys. En die klere wat in Jesaja beskryf word, praat van 'n pragtige, helder klere, so jy gaan skitter voor die Here. And lastly, Isaiah speaks of oaks of righteous, and the trees represents people, and the mighty oak of righteousness shows us that in Christ we are strong. Matriculants, in Christ we are strong. Young people, in Christ we are strong. Ons almal gaan
deur hartseer en pyn. Niemand van ons is daarvan kwytgeskel. Niemand van ons wat hier sit kan sê, nee, ek weet nie wat pyn en lyding beteken nie. Ons almal weet beteken, so jonk, soos van ons kinders hier sit, weet hulle wat dit beteken om te rou, om te huil, om hartseer te wees. Van ons staan geliefdes af aan die dood. Party verloor werke en selfs sukkel ons met ons identiteit in Christus partykeer, want as die wêreld ons te veel druk en die goed laat te lekker, dan verloor ons identiteit in Christus. Maar selfs in daardie oomblikke kan ons verseker wees van een ding, dat God regs langs ons kom staan en in sy liefde hy ons vas en hy vertroos ons. Hierdie vers gee vir ons hoop. Dis vir ons 'n herinnering dat God iets wat sleg was, iets wat dalk lelik was, iets wat dalk seer gemaak het, kan verander in iets moois. God kan ons situasies verander. God can change our circumstances and turn it into something beautiful and great. Maak nie saak wat ons deurgaan nie, ons het 'n hoop in Christus dat ons daar deur gaan kom. Dat ons aan die ander kant gaan uitkom. Van ons kan jubel en juig en die Here prys vir sy liefde, vir sy genade, vir sy trou. Beauty for Ashes symbolizes God's power to transform sorrow, grief, and destruction into joy, healing, and beauty. Soos ek gesê het, in vroeë tye het die mense, hulle so ons maar gesê het, as jy die Bybel verwys na in sak en as gesit. Maar hierdie sak en as is symboliseer ook 'n oorhandiging of 'n uitruil van dinge waar God hierdie as verander in iets pragtig. God wants to transform us. God wants to bring hope. God wants to bring joy. God wants to take away our sadness and our sorrow and our pain and our suffering. Maar ons moet God toelaat to transform us. Ons kan niks doen. God kan niks doen as ons nie bereid is vir God om dit te doen nie. We have a hope in our hardship. We have a hope that God will bring restoration, that God will bring redemption, that God will lift us up out of our situation and bring something new. Jesaja beloof vir ons dat ek iets nuuts gaan doen. Hy sê, kyk, dit het nog nie gebeur nie, maar weet dit, God is besig om dinge te verander. God is besig om jou situasie te verander. God is besig om iets nuuts vir jou te skep, iets pragtigs, iets wonderliks, iets groter as wat jy verwag het. En wanneer ons as gemeente ook sit in ons struweling, in ons woelinge, in ons bekommernisse, dan sê die Here, gemeente van Lentegeer, ek is besig om iets nuuts te doen. Julle mag dit nie nou sien nie, maar glo, ek maak 'n pad in die woestyn, ek maak 'n pad in die wildernis, ek bring iets nuuts vir julle.
nuwe hoop, nuwe krag. God wants to bring healing and comfort. God wants to bring peace in our lives. God wants to give us a new way of living and deliver us from the bondage and the sorrow that we're going through. If we can accept our grief, then we can overcome our grief. If we can accept our grief, we can overcome our grief. Ek gaan dit weer sê. If we can accept our grief, we can overcome our grief. En wat betekent daarbij? Ons is mos so geneig om te maak of nee, ek is fijn. Dinge is lekker. Ek druk goed wat my gebeur in 'n kas, want ek moet gesig voorhou vir mense. Nee, want die mense gehoor ek is 'n kind van God, so hoe kan ek nou, ek moet altyd so, nee, as kind van God mos nie altyd so lyk nie. Ons moet die pyn wat die lewe vir ons gee, moet aanvaar, want dit is deel van die lewe. Maar ons weet ons kan dat deurgaan en dis die hoop. Ons weet ons kan dat deurgaan omdat ons vir God het. And that's why I say if we accept our grief, we can overcome our grief. When we carry our sorrows to God and lay it before His throne of mercy, when we come and leave it at the cross, nou wil ek dit weer sê, we carry our grief and we leave it at the cross. We leave it at the cross, at God's throne of grace and mercy. Dis nie, ek leer dit neer, net so mense kan sien, ek, nee, die mense nog gesien, en dan loop ek maar weer aan, nee. Jy moet dit los, nee, jy moet dit los net daar, en vorentoe beweeg. And when we do that, we can walk away shouting and praising God because we know that He is changing everything for us. And He's putting on that new crown, that new beautiful crown, and adorning us with this bright and beautiful garment of newness, so that everybody can see this is what God has done for me. And what He did for me, He can do for you. God kom op die oomblikke en God sê vir ons, ek is by julle. Jesaja 41 vers 10 vir die wat ek land gegee, maar dit is ook vir ons as gemeente weer eens herinnering. Moenie vrees nie, moenie bang wees nie. Ek is by julle. Maak nie saak wat jy deurmaak. Julle is nooit alleen nie. Hou vas. Hou vas aan my. I want to restore that was lost. And I want to give you something new and something beautiful. Die Here is getrou en hy laat ons nie alleen nie. Isaiah chapter 61, and I'll read the second part, and I'll read the verse again. It says, the Spirit of the Sovereign Lord is upon me, for the Lord has anointed me to bring good news to the poor. He has sent me to comfort the brokenhearted, to proclaim that captives will be released and prisoners will be freed.
He sent me to tell those who mourn that the time of the Lord's favor has come, and with it the day of God's anger against the enemies. To all who mourn in Israel, he will give a crown of beauty for ashes, a joyous blessing instead of mourning, festive praise instead of despair. In their righteousness they will be like great oaks that the Lord has planted for his own glory. They will rebuild the ancient ruins, repairing the cities destroyed long ago. They will revive them, though they have been deserted for many generations. To all who mourn in Israel, he will give a crown of beauty for ashes, a joyous blessing instead of mourning, festive praise instead of despair. Leave it at the cross, sodat die Here dinge kan verander, sodat die Here die werk kan doen, sodat hy jou identiteit in Christus kan herstel, sodat die as van jou kop af kan vee en alles nuut kan maak en jy kan uitgaan en sê, see what the Lord has done. Broers en susters, as in die oomblikke voor die Here staan, kom die Here na u toe en die Here sê, ek is hier, ek is gereed om dinge vir jou te verander. Is jy gereed om dit toe te laat? Are you ready to accept the Lord, or allow the Lord to do the changes for us? Are you ready to allow God to wipe away the ashes? To allow God to give you this beautiful crown of joy, this beautiful clothing of newness, of a new spirit, changing your mourning into joy, bringing you comfort, love, and hope. Ons gaan 'n lied speel, en soos die lied speel, kan jy so saam sing so tussendeur, en hy gaan geleentheid gee vir diegene wat graag spesiale gebed vanoggend nodig het, dat u net u hand sal opsteek. If u op te staan nie, u kan opstaan as u wil, maar u kan dan net u hand opsteek as u nie graag wil opstaan nie, en ons sal vanoggend saam met u bid.
geleentheid, u kan staan hier of net die hande opsteek. Baie dankie. Die wat siek is, Here, bid dat U sal aanraak op die oomblik, Here. U genesende hand, Here, sal aanraak.
Hulle sal optel en besiek weet hoe jy ons Vader. Die wat sukkel, Here, met iets persoonliks verborgen, dat jy gaan werk, wat jy, Here, restauratie sal bring, transformatie sal bring, nuwe hoop sal bring, vir die wat dat van plan was op te gee. Hulle sal weet, hulle hoef nie op te gee nie, want jy is saam met hulle geboren. En elke dag van die lewe is jy saam met hulle. Lord, we can do nothing without you. And with you, everything is possible. Therefore, I pray, touch us this morning. Touch our lives this morning. Give us beauty for ashes. Fear, Here, die as van ons voorkomt, en plaas prachtige kroon, die skitterende kroon op ons sonde. Trek ons kleren van rouw uit verborgen, en geef vir ons kleren wat skitterend en jammer is, wat u loof en u prys, vir die vernieuwing, vir die verandering, vir die herstel van dit wat ons verloor het. Dankie, Here, dat ons mekaar kan bid. Dankie ons weet, dat u saam met ons is. Want die bewoning in die woord, ons is nooit aan. Al gaan ons deur 'n vuur, ons is nooit aan u hand. Dit bewaar ons, dit beskerm ons, dit hou ons, dit lig ons op. Tel ons uit, Here, uit ons modderskik uit, en plaas ons voete vanmorgen op vaste. Kom ons staan, broers en susters, ons sing 'n gedeelte van hierdie lied, See What the Lord Has Done, as ons antwoord op sy woord, maar ook op dit dat ons daaraan vashou op sy beloftes, dat ons weet dat die Here al reeds die verandering begin het, al sien ons dit nou nie regtig nou nie, maar ons weet dat sy beloftes is waar, en ons sing dit ook sommer as ons slotlied.
Let us receive the blessing of the Lord, and we go with this message that we can see what the Lord has done. That we've waited for and hoped for, the Lord has brought and will bring to pass. May the God of hope fill us with all joy and peace as we trust in Him, so that we may overflow with hope by the power of the Holy Spirit, today and forever. And all God's children say, Amen.